bathi lana ubude be triangle u4 inches less than i-length ye base noma ye ngaphansi le triangle. Ebese bethi area yale triangle u30 inches squared. Ebese bathi ke thina kumele sithole i-height ne base. Bathi kumele sisebenzise i-formula ethi A equals half base times height ukuze sithole i-area yale triangle. Area equals half base times height. Nansi triangle yethu ebese i-height le nansi base la ngaphansi. Bathi area equals half base times height. I-formula ekumele sisebenzise ukuze sithole i-height ne base. Baqala ngokusitshela ukuthi i-height yale triangle u4 inches less than noma 4 inches omncane kune length ye base. So uma asithi i-base iu-b, shuthi height izoba u-b minus 4 angithi. So to get 30 inches squared equals half times base b times height. U-height angithi bathe 4 minus i-base, so sizobhala nje thina lana ukuthi half b times b minus 4 kekeliwe. Ebese sithi 30 equals half times b, or noma ngizothi b over 2 ngoba b over 2 no half b yafana. Bese sithi brackets b minus 4, b minus 4 height angithi. Bese sithi 30 equals b squared ngoba b times b squared over 4 ngoba 4 squared 2 squared of over 2 ebese sithi minus 2b. Ebese ke kuzomela si times si multiply nga2 kuwo mabili amacele. So ke 60, 30 times 2 60 equals b squared minus negative minus 4b. So ku b squared ngoba times nga2 wasuka over 2 lo. Bese silana ke yabona ukuthi sine i-function i-quadratic equation esisiyabona, kodwa kumele senze njani sibe no 0 kwicele lodwa. Sizokwenza kanjani lokho? Sizomanaza u60 kuwo mabili amacele bese sithi 0 equals b squared minus 4b minus 60 yabona ukuthi sekuyi-quadratic function yethu, quadratic equation yethu sijwayele. Bese ke manje sesizokwenza njengaseqaleni, kuzomela sithole ama factors a-negative 60 ukuze sibone ukuthi uma sesenza ama-set ama-brackets amabili singafaka ziphi inamba. Futhi lama factors uma siwa-adda kumele sithole u-negative 4, kodwa uma siwa-multiply kumele sithole u-negative 6. Yabo a plus b equals negative 4, a times b equals negative 60. Asibone-ke ama-factor ka-negative 60 ukuthi uba uyawazi ama-factor ka-negative 60 awubuwacabanga uwabhala nawe ephepheni. Ebese sisobona 1 no 60, kodwa hayi ngeke usebenze u1 no 60. U2 no 30 nawo ngeke usebenze. U3 no 20 sidinga acisha alingane ngoba phela u-negative 4 inamba encane. U4 no 15 ayi nakhona ngathi akugeza usebenza. U5 no 12 azame u6 no 10 sibo 6 no 10 ngoba phela 10 minus 6 u4 futhi negative 6 plus 10 negative 4 negative 6 6 plus negative 10 u-negative 4 bengiqonda ukusho njalo. Sizosebenzisa ke u6 no 10 ebese ke mesibhala sizothi b plus 6 ebese sithi b minus 10 ngala. Kumele kube negative phela ngoba u-negative 4 u-negative 4b u-negative. Nakho ke ama-factors ethu siwafake kanjena.
ebese ke manje njalo labo b akubona o b abafanayo ngibhale nje u b ngoba besisebenza ngithi ne base wasithe base minus 4 nani ngaphinde ngasebenzisa u b la ukuthi o b abafanayo labo ngisebenzisa u b nje bese ke senze njena uyabona ukuthi ngasebenzisa noma x no y noma a noma yini nje kodwa ngikhetha u b na 0 equals b plus 6 okay ke libe bese b minus 10 bathi ke lana thina kumele sibheke i-base ne-height b plus 6 equals 0 ngesijwayelo bese sithi b minus 10 equals 0 so b plus 6 equals 0 or b minus 10 equals 0 bese sithi b mas minus 6 komabili amacele sithi b equals negative 6 or mas plus u10 komabili amacele ngala so sithi b equals positive 10 ebese ke siya substitute la bonke umphumela wakho umupho ozokunika impendulo right uyabona ukuthi 0 equals b squared plus 6b minus 10b minus 6 positive 6b minus 10b negative 4b loyo yabo equals b times b plus 6 minus 10 times b plus 6 uma sihlephula le equation yethu sibona ukuthi sisithatha zonke le number bese sesike 0 equals b minus 10 b plus 6 yabona ukuthi siphuma no 6 la aba positive kodwa phela ungakhohlwa ukuthi ngoba lana le number esibhekayo imele i-height ne-base angithi uma si-substitute lokho kusitshela ukuthi ngeke ikwazi ukuba i-negative number ngoba ngeke sikwazi ukuba ne-height e-negative noma ne-base e-negative ngakho ngeke kukwazi ukuthi u-b ube u-negative 6 lokho kushiya asukreshe phela u-b equals negative 6 lokho kushiya nokuthi u-b equals positive 10 habe macishe kwangikhohlwa lokho b equals positive 10 ngoba i-height yethu ngabe positive 10 ne-base yethu ngabe positive 10 ngeke kodwa ikwazi i-height yethu ukuthi ibe negative number b equals 10 lokho kusitshela ukuthi ngempela ke u-b wethu u-10 ayi u-negative 6 nanso ke i-quadratic function i-quadratic equation